bantu besikebe nginikhokhela ngakho ngizala ukushaya umuntu ngesagila ngeduku ngikhulumike ngesikhaya futhi umuntu akasukukhonjwa ngesibhamu noma ngabe ezomthetho uthe umncube ehlala phansi licubungile udaba sikuhlalele phansi nomncube ukuthi alikho icala engizolemukela lingena case number mangaba amaphoyisa enganika i-case number nifonele thina kuleso siteshi sizofonela sizofika kuyezwakala bhekisisani izinto ningangeni indaba zamakhosi ningangeni indaba zemndeni mina njengomengameli wenu yimi enginelungelo ukuzoxazulula abakwangcobo nabakwasikhakhayo angithini yeso ngoba ngikhona ohlangothini lamakhosi mina nje ngabe ngixabane nokwangobese sakha kuvela umuntu ongangaloko omanyathi athi umfundisi wazini ngothando uyazi ngothando vele ingane ithi ngumfundisi sixabene nokwangobese izosixabangabese ungathini wena mina ngifuna indoda ewumfundisi izongixazulula nomkamo nenyanga awuseniphelile bantu besikebe nithi ngithola umuntu okubuyisa inkomo niye enganeni inkomo ayibuyiswa ama-product inkomo ayibuyiswa umuthi othi uyezwa baba seniphelile abe ninika ingane imali hayi azeluswa la siyayibuyela siyazala amasela weyithini unathi ungawushisa nje ayithatha amasela uma uphethe umuthi yes ngangathola i-product ngawathola bevalile kuyilaba bomgwaqo yes asekunethula ikepisi ngathi kuthiwa kwenze nje but hamba mkhulu hamba mkathi yasebenza le product kulesikhathi ngiqala isikebe sishisa kakhulu wathola i-product engitshelile ubaba wathi indoda hayi umuntu wesilisa wathi njalo bofika lapho uhleli khona yes bengilande ngo-32 wemoto sebehlala lapha kithi nisuke nomuntu njalo ngakini angisho kuwe ngishokoza kwenu namletha lapha ngatheni ngishayile masifika besiyambamba vele wafa umuntu namhlanje nizokhuluma ukuthi inkomo zakwamanyathi funa zidle ezami inkomo zingadla nana la ngoba abantwana bafuya inkomo ngenxa yami ngisho ngayithatha ngisempondi empondi boyiqoqa bethi hayi inkomo zingame ngabe ngeke bathi funani inkomo kamanyathi kulelizwe ngishamnambitha bakhona abafana basemnambithi la kuthiwa kwafela ubani ngithulu zenje zokhomba ngamunye umuzi ngithi sho phambi kwabo lapha kwaSihlobo abanandaba nomuntu mayebheda futhi abajahe imali thuluzo nje amadoda amadala bazokomela uthi njengathethe mntaka baba umbhede uNkulunkulu ngiyakutshela phela angisumfana mina ngangaphuma nje kufanele emidlaleni baba uNkulunkulu akubusise